Kad kaže volim te, ja znam da sam ga ugasla, ja bježim odmah. Nemoj me volit, životati. Njeno umjetničko ime je Dinja. Poznata je po tome da govori ono o čemu drugi većinom ćute. Preko svojih video skečeva preispituje naša uvjerenja, stereotipe i stavove. A na Instagram dolazite malo da podelite, da drugi preziru vas, da podelite nešto zbog čega ste vredni prezira. I onda tako prezirem ja, prezireš ti, preziremo. Lik je stvorila akademska glumica Sandra Silađev prije nepune 4 godine. Za kratko vrijeme postala je internet senzacija. Iznenadila me popularnost zato što nisam očekivala da sam ja klipove počela da kačim za svoju dušu i za svoj neki krug ljudi i nisam uopšte ni sanjala da ću da budem ovoliko popularna. Skečeve snima sama. U međuvremenu počela je da nastupa kao stand-up komičarka. Tada publika ima priliku da je bolje upozna. I njima bude drago jer vide iz drugog nekog ugla da ja nisam ta kučka iz klipova, nego da sam ja potpuno drugačija nego što snimam te likove u klipovima. Odlično poznaje specifičnosti mentaliteta na Balkanu, što joj donosi popularnosti van granica Srbije. Ja baš mnogo pričam u stand-upu o patrijarhatu kroz bivšu Jugoslaviju, tako da definitivno jeste to uticalo i to što sam rođena u Makedoniji, što sam živjela u Bosni i tako dalje, uticalo je na to da ja vidim kako ljudi žive i kultura i način života i stereotipi i sve. Nedavno gostovanje u Mariboru i Ljubljani je, kako kaže, prevazišlo njena očekivanja. To su ljudi koji razumeju taj humor, vole moj stand-up, vole moje klipove i čak je bilo momenata gde su se ljudi smijali više nego u Srbiji na neke određene šale. Svoju popularnost koristi da ukaže na važne društvene probleme, kao što je nasilje ili položaj osoba sa invaliditetom. Zato se njenim šalama više puta kiselo nasmijemo. Područje smo koje je bilo pogođeno ratom, tu je isto bilo mnogo nasilja i mene prosto taj osjećaj ranjivosti prati kroz ceo život. Gospođo, ja sam se pomerila desno, stvarno ne mogu sa kolicima dole da se spustim. Vi možete evo mene da zaobiđete. Ali molim vas, ja sam prva stala, ja idem ovom linijom. Na šta to liči? Nevaspitani ste, to je prvo, drugo, ja sam doktor. Najgledaniji na društvenim mrežama i najviše smijeha ipak izazivaju skečevi o partnerskim odnosima. Za svaki slučaj na njenom kanalu stoji i upozorenje. Klipovi nisu za maloljetne osobe, niti za puritance.